wale muno tugarukemu Brian Asaba omwana enzarwa kurugo mu district eya Bunyangabo obwabire naha y'obuhwezi bw'amafuka emyenda obuhunga hamwe n'ebihimba ahabatura begomborra ya kabonero ebene byagambire ndo nakusobora mwije tukwataniza hamu kurora ngo tuyamba abagenzi baitu musozi zone kane cyakabiri mu nsozi bege ni saba oba ni ntesa n'abantu bange kuno twege kusimba emiti okusimba emiti kuno norora ngo itaka oba inengeri nkokora emiti nekwe kuyamba mu ijyo kubanenda nkokugwa utekeza ni betalisize family nakasente musaka kuzereke sona habwecho nuko twatekerize tuti kandi tokubere tusobora obutokubere tuyesobora buli kintu cyona tokutulesera byone siyona no mwana omuntu nakora bitu ago inako ngokora ndo kubasima abo kwiza kutukaho mu kichweka kino cya Buteba abo akakuyegeye inzure nyingi ekiyakozire omukikaro nkakinu mbere agwire kigwerereze habwange ni musima kandi nsaba nabebembezi abandi nabanywani abandi nebitongole bitali bya government nabyo bize bikole biti tubatangira Asaba yongire yagira ngo kwirukangira abatura abashobirwe tikiri kibi abebembeze bo bagizire ngo nangwa abatura bashikire kukozesa ebintebi okusika government era abakwatereho friendship and a sign of kugonza ku abantu bana bagenzi bange ba mama baitu ba baba baitu so kugonza nanye ngeze kuna rangu ngokuba ndikule mukambi ame nitekereza abagenzi bange bana so nanye mukugonzo kwenyene nani nagamba kanje hanu nanye netibine bintu kini kyoleka sangu tulenge kubyara emiti awoku obutukubyara emiti nerenga kukwatita kaliya itu nambere turolengo nambere haiguru yansozo nyokunu ni saba bataka ngudo ngo kuturugamba ziberezire zibi enfuka zijja kutukonyera mu kukora muhigo engudo zeitu sikagarukaho neto government tuongere kuleta ebyome bya kaligite bya amani no kuleta culverts no kutukole entinde nebi kangarukira hano abo kuba obwire buno buturumu norore ikiguru nko kucyatandika ukozere sangire twandita abasejo butufuirwa bakazi betufukaki